Asikho isikhathi esingafiki, awukho umzuzu ongafiki. Cape Town City the Citizens phansi kwentaba yetafula phakathi e-DHL Stadium. Ayibukele phakathi lapha e-Cape Town City bangena lapha ke-Orlando Pirates. Esikhamba ngebhulu wakhe ibhulu mhlawumbe umasipala ubhekisa phezulu bathi fasavakaniya fasandodeni emnyama wena wayi-Afrika wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esibhakabhakeni. Ingakho ngizwa ngithi yahle emnyama, yahle emnyama, yahle emnyama, yahle emnyama, yahle emnyama, yahle emnyama, yahle emnyama. Ayizobhekana ne-Cape Town City the Citizens ephethe lapha ke-Kithe Mkhize Fasika Godinho Ashini Petras Mukocho Nyama Gonzalez Domingo khona lapha ke insizwe yaseNamibia eNaturena yaphuma ke iphethe ngabe ke izophuma iphethe yini namhlanje ke e-Orlando. China Van Rooyen Sesane Spisi Hoto Masonganye Mbatha Dlamini Nkota Mabasa Mufukenga Right Homa Raifet. Engakhondeza asemsuka hlala siyaphela into emabhasi namateksi ngisho naseyidimeleni kimbala ukuthi zoqedwa eCape Town City ekhona la ekhaya noma ke zoqedwa eOrlando Pirates evakashile njengoba lapha abazothulela lapha ke umdlalo ozothi ke usheshe ngendlela ke eyisimanga eTG Cape Town City sikwazi njengoba ke sizazi engaphakele inkundla iyalakoto Muhankota iyalakoto ayikhona Oliphuthumile leliya bhola yena ke uMuhankota ishaphabane nayo yena ke unyama ayizobela uMuhankota iyalakoto phansi kalokusho nokushakala phasi lakho uyihlalele ihambe nonkota Right Homa Raifetsa Right Homa Raifetsa Right Homa Raifetsa iphasi kaNkota ifunde e-private school iphasi kaNkota ifunde e-private school ecishe kamnandebeka lapha endlini kaNembeza wadlala lapha ke iphasi kanokusho wasale ngenaphasi nokusho eyihlalele ihambe noMuhankota Right Homa Raifetsa wasedla ke i-side netting ke uTalent Mbatha ayizobela uThamsanqa Mkhize sibambe somlabala basehla senyuka Ashini Jody Lee Ashini phakathi eboxini nalithuba wayindoda chain wayindoda chain ungena ngapha azinsimbi ezophakanyiswa uyelapha ke uKabelo Dlamini phakathi eboxini bazofuna amakhanda engaphakele inkundla Muhankota sebenza lapha ke emuva semuva zenyama sibheka lapha ke ibhola le-Orlando Pirates futhi sibheka nalithuba ishayipani nalithuba futhi Talent Mbatha awuyazama uTalent Mbatha kodwa ke isinda ngokulambisa iCape Town City ulizwa ezandleni yena ke ukhithikhithi elihle ibhola ebedlalwe lapha ke-Orlando Pirates akupheka nje lashiya effect yakhe ke uTito uthi uyazama uKabelo Dlamini kodwa ke wakhetha ukubawupanisa bathi ke Naturena nangempela ke wayigquba iKaizer Chiefs wayidlulisa lapha ke-Orlando wayidlulisa lapha ke eDiepkloof uthe nje qeda dlula lapha ke-Diepkloof waseyiweza nje ibhara wathi mayeyiweza ibhara esiqhamukela lapha ke-Village Naturena iKaizer Chiefs wafike ke wayishiya khona enta wefani eletha ngaphakele inkundla ambulensi yasethembisa ethola lo uhlolo besiguli Tito 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 iyalakoto 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 nalithuba khithi khithi inkundla Muhankota iyalakoto ngabe useshintshile isayidi Dion Hojo phakathi eboxini iyabhimba iCape Town City asibhekela lithuba uyathetha ukhithikhithi uthi amadoda nangithatha nengane uthi nje nazo ngithatha nengane ngimdala kangaka lebuhile Mufukenga akubheke lapha kemukeni phela babesendiya Muhankota ubona lapha komfukenga uyazi umfukenga ukuthi ke unozinti njoba ke eme kanje umfukenga ubheke ukuthi ke uzoya lapha
Lapha-ke Darwin Gonzalez nansi Nkalakatha Gonzalez kamuhela Mukojo engapha lenkundla Ambrosius phakathi ebhokisini yenze njani Cape Town City ukubona mtshele kwano Darwin oyindoda nje oyindoda nje ungena uzomeleke ngithumele umfana ke phansi eCape Town agijime ke indawo ke ifana ke no-Elsis River ayofuna lapha ke igoli ayofuna lapha ke igoli kusukela lapha ke ngesizini ka-2016 2017 engapha ke lenkundla iyalakoto asibheke Dlamini libatlaka isisebenzile iyalakoto esanjithi koto ethi hlabuhle Dlamini i-crossfield pass went wrong wayidla unkota ubona uDlamini right over right Dlamini ufuna utalente Mbatha ayindoda kitikiti izobe sekwena lapha ke Orlando Pirates sibheka lapha ke talente Mbatha iyalakoto ithola uDlamini ubona umfukenga phakathi ebhokisini uthina Mbembe penalty yangeni komenzimi postuma ngabanye uthina Mbembe ipenalty inika Patrick Tito Maswanganyi ethu yangena Tshegofatso Nyama wangena phambi kwakhe uthina Mbembe ipenalty uyikhomba emlotheni uSikhumbuzo Gasa uthi nje ipenalty yeqembu le-Orlando Pirates ngizoke ngibona ukuthi ke kuyabani uDion Hotto uyinikeza uTito uTito letha la kuyelapha ke i-ambulance yaseThembisa ethwala lonke uhlobo inesiguli eCape Town ngabe iyagula na eCape Town City awuthi ke sibone Tito we ayajabula Stumangaba ajabulo menzelwa abazokwenzelwa eCape Town City namhlanje zehlihla Dlamini etha ngapha lenkundla ufuna ke Mufukenga right over ifetsa phakathi ebhokisini right over ifetsa nalithuba kitikiti ayindoda kitikiti ke Mufukenga uyalidla uPetrus phakathi ebhokisini bazofuna amakhanda iyavimba i-Orlando Pirates uyamsusa Radio Pane siyajahana ke manje siyathengana ke manje Juwesa phakathi ebhokisini nalithuba Khalakatha naye leyo mpahla
Ikalagata Darwin Gonzalez uqede iqembu laseSoweto ngesonto iyona ke Kaizer Chiefs uzovala ke Orlando Pirates namhlanje uthi laba bona ngisheba ngabo namhlanje akubheka nje isibhudubhudu bekusindo obhuduzelayo Prince Jueza aqalisusa be-Orlando Pirates kodwa ke naphelela kuye kaJueza wabona uDarwin Gonzalez iyadlala TV imali noma ibhokisi o2KT ibhokisi kuvele phuma uDarwin Gonzalez enza nje yani-ke uhlobo lomgwaqo olufunayo kodwa ke liyavinjwa uhlobo lomgwaqo yena-ke uJayden Rhodes nansi iphasi kanokusho phakathi ebhokisini Radio Bane usaligoba uRadio Bane izokuyena uHankota uyala Koto phakathi ebhokisini uyala uPetrus Aplosias iyasusa iCape Town City liphakela ibhola le-Orlando Pirates sala phansi ebhokisini yena-ke uRadio Bane right over right faith amvimba lapha kemuva yena-ke umfukenga uyalwa umfukenga eletha ngapha kenkundla asibhekana nethuba likaMahopa ayikhona khithi 2 games ke fikile ukhumbuleke mkethiyo coach Musini Etugrala kudala ekhona la eCape Town naba abantu bengena groundini kujajwa i-offside naba abantu bengena groundini kujajwa i-offside sebeyijade-ke kakhulu injabulo ababa lapha ke-Cape Town City irihezali yenjabulo ke leya imasi zoba no-take-one wenjabulo-ke uthi usikhumbuzo gasa ningajahi bekusatshela ke buke ukuthi ukhumbula ukuthi-ke ucoach Musini Etugrala usehlale isikhathi eside eCape Town engenamsebenzi ebehlale khona la eCape Town Stadium lapha ke-DHL Stadium eyibuka imidlalo yamaqembu ehlale ke ekhona hayi Darren Keeter ayenziwa ke leya Darren Keeter iphi ke i-sportsmanship makunje iyadlula ke eCape Town City iyadlula ke i-The Citizens abahlali